Бүгд ялгаад штайтай. Чатгоо. За, энэ бидний бөмбөцөлтэй. За, тэр тусан газар цагаарч байна. Сүйдэгтэй хэсэг нь болохоор дараа хаа гэж. Өөр талд өөр юу байна? Хүндээсээ хөнгөлрөө шигч тийм. За, энийг тэр сүдрийг яламжаар ингэж ангилуулъя. За, бөмбөцөг биетийн хамгийн гялаатай байгаа хэсэгтээ гэрэл тусахад өөрийн зүйлээр гэрэл тусахад хамгийн гялааж байгаа хэсгийг нь гилаан гэж хэлдэг. Гэрэл байгаа хэсэг гилаан. За, түүний хажуудалд нэг зураасаа таа зурсан байгаа. Тэрийг нь хагас сүдэр гэж хэлдэг. За, тэгээд биетийн яг өөрийнх нь биет дээр байгаа зүйлийг сүдэртэй хэсгийг өөрийн сүдэр гэж. За, хамгийн дотлолт нь ойсон гэрэл гэж. Ойсон гэрэл гэдэг нь яг энэ дээр харагдахгүй. Энэ биетийн энэ гадаргуу дээр байгаа зүйл нь энэ биет рүүгээ ойсон тохиолдолд яг нь ойсон гэрэл гэж. За, тэгээ хамгийн зүйл нь тэр юу гэх сүдрийн ойсон сүдэр гэж. За. За. Бөмбөцийг зурхтаа. Одоо энэ биетийг зурхтаа. Бид нэр тэр сүдрийн бүсэд байгаа өнгө тооны ялгааг нь нэг нь нөгөөдөө аажмаа шилжиж. За, аажмаа шилжиж. Энийг гэрэлтэй хэсэг болох гилаан. Одоо энэ хагас сүдэр, өөрийн сүдэр ойсон гэрэл гэж хэлдэг. Энэ маань яаж нэг гэхээр тухайн биет дээр байгаа зүйл маань аажмаа. Хүн өмнөний ялгааг нь аажмаа гэх юм тийм ээ. Гинтэн ингээд цагаан байцснаар шууд тал болгоод зогсоор аажмаар өөрийг нь биетийн хэлбэрийг нь дагуулж зурааслах юм уу? Одоо тэр хандаагаар зогсохоор гасан зүйл юм нэ. За, тоон гэж юу вэ? Тоон. За, хүн өмнөний ялгаа. За, юу гэж вэ? За, өнгийн ялгах чанар гэх юм. За, биетийг хэлбэржүүлэн зурхтаа. Тэгэхээр дөрвөн арга. За. За, дөрвөн арга. За, юу гэж байна? За, бид нар өмнөх хамгийн нэгдүгээр үйлдэл хичээл авахдаа цэгийн тухай үзсэн тийм үү? За, цэгээр бид нар юу үсгэж болдог вэ? Халах үсгэж болдог. За, зураасаа юу үсгэж болдог вэ? Хүн өмнөний ялгааг үсгэж. За, энэ дээр ийм аргууд байна. Дөрвөн үйлдвэрлэлийн арга. Зураасаа бодох, хандаагаар зураасаж бодох. За, хоёрдугаар нь болохоор яг үгээр үрж бодох. Зурчаа түрүүнийг цаасаар үрж бодох. За, цэрлэг гэдгийг ойлгож чад тийм ээ. За, зөвхөн цэгээ. Нөгөөх нь юу байна вэ? Бодох гэх юм нь юугаар бодох вэ? Хандаагаар бодно шүү. Өнгийн. За, бисэн таа нэг зураг өгье. За, зураг бөмбөцгийг танаар энэ дөрвөн аргаас эхний хоёр арга
ашиглаад хоёр аргыг ашиглаж бөмбөцгийг зурнаа. За зураас хоёр үр аргыг ашиглаад мөнгөний гэрс үгийн ялгааг хийгээ. За. За, эсрэг утсан дээр чи дээдлэлт нь ийм юу өгсөн баг. Зураг баг. За, тухайн зургийг хараад яг үүнтэй адилханаар хийх. Алгаа. За. Энэ бөөний дотор юм. Бөөний дотор.
문제는
자, 어쩌노? 나처럼 해야 그래. 자, 놓았어. 자, 이리로. 서울시는 그때 내렸다. 자, 이리로. 자, 멈추시고. 자. 자, 놓았어. 자, 딕실에는 일부 그거부터가 저기가. 자, 얘네가 저기가. 자, 자, 가자.
자, 조금 뒤쪽. 한 번씩. 자, 흡입돼. 한swing. 어떤 게 좁수시고 제가. 자, 한 개의 군, 이시가 한 군들 때 주기요. 한 개의 군, 바람 주기. 주기로 있을 때. 주기랑 하나 차 또. 자, 막 먹었으면 자, 자, 얘는 이혼해서 보도 이혼해서 봤으면 좋겠어. 자, 한단. 자, 인간 형 집중이 돼. 아까 한들 몇자 한단가 이대로 이렇게 해. 야만 한단. 이게 뭐예요? 자, HP 거의. 자, HP 보여. 또 한다가 족소 두딘 소리고. 난 로스타 하죠. 난다 무티크. 난다 무티고. 자, B 보여. 저기도 봤다 한다가 족소 두딘 소리는 이해했습니다. 더 다시 뭐가? 자, 이때 저를 좀 했다. 그래서 한다가 성খন 했을 때 성খন 좀 잡힙니다. 자. 자, 이것은 자, 다 소붙이게 하. 대충 다 떨어져서 가겠죠. 자, 자인들. 자, 이 두루치 밑에 줘. 돌아서 가자. 자, 자, 이렇게 약간 이거 붙지. 이렇게 약간. 자, 대충. 이렇게 저기들. 한다가 다섯 개 뭐, 이렇게 저기들. 자, 한다가 야스면, 한다 다섯 개 잡수면. 자, 한자로 보자. 자, 허리폰이 했으면. 자, 어떤 줄지? 한나라 상관. 비는 돌았다. 자, 어떤 육지? 자, 닉 지우실 때는 한나라 사과포가. 자, 이것들. 자, 아픈 질질 비트면 황 비티 비트에 나고 아픈 질질 한나라 사고가 존나 이 두 하나 이니 이들이 단 적시돼서 자 다음에 어떤 인도 밑에 질 내질 이들이 나고서 자 들으나 자 이거 좀 자, 밑으로 오는 거, 한개 밑으로 이렇게 다 지게 두고 있을게요. 자, 지게 밑으로 이거 웃을 줄 알고 이제. 다섯 웃을 줄. 자, 돌아서. 이거 웃을 줄 알고. 돌아서 간다. 돌아서 줘. 자, 얼마나 살아야 거기서 우주. 자, 들어오면. 자살 우주. 자, 제일 끝이가 잡히면. 자, 조금 지게. 요 같은 경우가 어떻게 되면 이거를 못한다. 간다가 못 넣으셔? 옮기야. 자, 무슨 단? 여기 저러기. 자, 저러면 봉부치기 하나. 왼 두루 나갔어.
хоёр орган ашиглаж бөмбөцгийг зурна. За 6-аас хоёр өөр харагдана. Бөмбөгийн гэр сүлийн ялгаа. За. Вот тут, да. Да, доска. Да. Нэг ширээний нэг хүүхэд нөгөө хүүхдээ зургийг аваад. Ini zurгийг аваад. За. Номнуудаа хаагаар авчих да. Өөр ямар агуулгаар зурсан бэ? Хандаа тасалд зурсуулдаг байна. Ингэж. Энд байна. Хийг нэчнэгээр энэ ерөнхийдөө дөрвөн юм агаад зурж болно. За. Болно гэсэн. За тав бүгд багш нь ажлын хуудас гэж өгсөн байгаа. За удаа байгаа чинь ийм асуудал хэлчих. За энэ дээр энэ бөмбөрчд битгий багш нь зураг гэсэн тийм үү? Одоо та нар энд нь өгч чинь. Урсан гэрлээ, ойсон гэрлээ гэх юм. За та нар бичиж чинь. Номнуудаа хаагаар авчих да.
보시노. 자, 싹 합쳐라. 자, 키네는 6월. 자, 벌써. 알았어. 이렇게 무슨? 자, 벌써. 보이시. 자, 배우트. 합성. 원순수. 자, 드실 줄 알아요. 자, 하늘 보고 있으면 쭉 별로. 자, 어디서 잡아라. 자, 쭉 별로. 자, 쭉 뚫네. 나타나는 비슷하지. 연습하라. 자, 오늘은 진짜 기준이 학생들만 이고 있으면 지금 학생들은 별 소리들이 혼자가. 자, 혼자가. 자, 오늘은 이 차도 차츠노 찼다고요? 차츠노. 이거 어디서 차도? 자, 이게 기린다고 있을 때. 자, 손 붙여가지고 진도로 따라오지. 진도로 따라오지. 자, 갔어. 안쪽 들어가. 자, 돈이 기실 때. 기지네.